Hari baketong tiba. Baketong. Iya. Perlu. Orang. Iwak sing kandel kulite. Oh, si dibakar. Iya, digotong kulite. Nah, enak banget. Jalan kaki yuk. Kita baketong. Wah, mantap. Oke. Siap. Dadah. Iwak baketong. Enak midang sore rame-rame. Daripada pikir pusing kantong bokeh. Wong murid ajak kakean ngayal. Sering lamun buka keranjingan setan. Masih mending kita nongkrong. Enak bakar iwak eto. Iwak eto. Dikecapi. Yuk kita nongkrong rame-rame di Cici.